Guys, we are now with Richon Figuera. Yes! I'm now with Richon Figuera DI. So now we're gonna attend the vlog fest. Kaya murag last time na mo nag-vlog. Ito ang first vlog lang. Lugi na kayo. So karon kay ambot mo sige batin niya ako. Feeling na ako excited ko karon siguro. Kaya tungod gonna meet famous vloggers across the Philippines and abroad. Yes, my brother. Yes, you have a ticket right now. First time daw kasultado. First time po siya kasaluzado. Okay, first time ko ka-apilog. Vlog cam shit. Same me. Yeah, ako po. So, ganina kay... nakalimot ko sa ingon. Excited lang ako karon sa ano. Vlog Fest! Oh my God! Oh, dari ba eh? Guys, we got our banking ID. Talo may tumbler o katong mga expected na bumisit. Na-expect na ko ato, but guys, we are finally here sa Smart Vlogging Camp. Gawa kayo ng vlog. Yan! Yeah, gawa tayo ng vlog yan. Dito kami. Gawa kayo ng vlog. Tapos yan, ano doon? Yan, hashtag that one. Bale, yung price ko yan. Pag manalo ka dyan. Mamaya na. Sinahal ko yan. O, di ba? Amazing! Be a fucking vlogger. Oh my God! Partly happy ko kay karon po kita ka ng tao ko na nag-vlog yun legit. Nagdili lang ako nag-vlog ba. Guys, since mag-start na ang vlogging camp, hoping na kami ma-learn today. Power na power tayo dyan. So guys, see you later guys. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 Kumusta yung experience? It was fun po, alam siguro tanang story sa upat gana ako. Kaya nagsiksikan ko sa akong sarili dito sa tunga ganina. Taga kay tao ba pero bahala na. Very insightful, very informative. Very sulit apa na We have learned a lot of things so far this vlogging camp. Sulit siya guys. If ever na pa yung mga camps, I think I will still join. Insightful kayo sa mga tips and tricks. Labi na tong sa ads kay different social media platforms. Bali, disseminate mo yung video na to. Super important and very wala pong kabalo ato karon lang. I hope na someday guys ma-reach out ilang level. Balang niling anak ka great. There is one thing yun. Mas ginag-animator lang po. Apply kay Gabby Benatis. Yes, and Nag-eskwela. Vlog na ta. Nating lang. fit na 100 kaya up close and personal then a lot of Yeah, tips. super sulit. Kaya sa ID pa lang tanong sa bag. Thank you, Smart. Yes, sa ID. Sa ID then sa mga Pwede ko matrabaho sa Smart. Hi po, pwede ko matrabaho sa Smart. Charot! Charot! So guys, that is all for this camp day guys. Camera cover! Bye!